uria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza itikumba gutariria uria batumirite milioni 750 cia mwaka muthiru jwa thirikari jwa 2022-2023. Bobo ni kuringana na mutari wa muthoji wa mathabu ja thirikari niwe Auditor General. Kuringana na ripoti izi rwangirwa kuthurania ugoti ni Meru Revenue Board rwa biashara, Meru County Investment and Development Corporation na Kaguru Farmers Training Center ni tutojira tugutumirwa kiriwamba bwa mbecha cia Mumiru na aria bandikithitie athara ya kichunchi kia 85 kuma kiri igana. Morgan Mwiti na gichunki gia siasa. Ripoti ya muthuji munene wa kigina kana Auditor General ya uria thirikari cia makaunti tumirite kigina kuma kithurano gia 2022 nirikitie kumira. Ripoti iji irimurika utumiri bwa kigina kuma mwaka jo 2022 mwaka 2023. Iji niyo ripoti ya mbere ya uria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ethirite agitumira kigina gia kaunti iji. Kuringana na ripoti iji ya Nancy Gathungu uria niwe muthuji munene wa kigina giki kia kaunti ya Meru ikithirite gigitumiro buthuku. Kuringana nwe kigina gia shiringi milioni 369 itinyuite nthija ruji thanone na kurira gatigati karwangirwa kigina ya kaunti ya Meru na ndwangi ingi ithatu ja Revenue Board, Meru County Investment Development Corporation na Kaguru Agriculture and Training Center. Kuringana na ripoti hizi, Meru County Revenue Board ni uthurania ugoti bwa shiringi milioni 338 indi iria rwangirwa kigina gia kaunti ya Meru rwanenkanire ni shiringi milioni 338 arakiure kiria kirio ni ati ina shiringi 226 ciatire. Nkuruki agitariria muthuji munene wa kigina ariuga kuringana na mauku ja mbeca jarwangirwa Meru County Investment Corporation jandiki ijamukire milioni 30 ende kuringana na rwangirwa kigina rwa kaunti ya Meru bariuga batumire milioni 50 kire rwangiruru untubura bukona ni shiringi milioni 20 itekonekana rire. Agita na mbere gutariria Nancy Gathungu ariuga kuringana na mauku ja mbeca za gituo kia Moritani Joremi ja Kaguru jandiki ijamukire shiringi milioni 33 ende kuringana na mauku ja ministry ya kigina ya kaunti ya Meru banenkanire shiringi milioni 50 kuonania ati milioni 16 iciorite. Bunge nabu ripoti hizi nitariritie ati thirikari ya kaunti ya Meru ni atumire shiringi milioni 1.6 kuria wakiri umwe uria utijikiene no kana negambarire kwarunga maira kana ikoti iri kwagambaira. Nkuruki ripoti hizi ni kuonania ati ngavana Kawira Mwangaza na chokete aranenkanira kandarathi ya shiringi milioni 2.6 gwaka bioro na Clubhouse kaunti ya Meru indi kandarathi hizi itatumika na uria waerongo giji ati kumenyeka. Na nandi aramantu za chamukiburu ni ati kuringana na ripoti hizi thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza ni athithiria maetia nyume ya kurea aritingo giba ugima barabagomete marupurupu jao na wongere kubwa shiringi milioni 74 bakithingataira circular treasury ira yari ku expire mwaka ja 2021. Ripoti hizi irionania ati aritingo giba babogima babatere kuthura bakiona marupurupu jao jagategatega shiringi 10,000, 20,20 kinya 30 kuringana na SRC ende gavana Kawira Mwangaza abarire kuma 60, 70 na kinya 80. Nkuruki kuringana na ripoti hizi thirikari ya kaunti ya Meru ninenkerete kanjo ya magavana kana Council of Governors shiringi milioni 5 untubare ni yutate na watho. Ripoti hizi nkuruki nionanitie ati thirikari ya kaunti ya Meru niongerete mishara ya ritingugi na mungana jwe 6 kumara thirikari ndhiru ya gavana Kiraito Murungi yatigirite aragukaria atiri mbecha chonde cha thirikari nene ira chijaga kaunti ya Meru mungana jwa 49 chithero yigeta kiri mishara untubura ni yutate na PFM Act ya mwaka ja 2015 na nande burabutigere ni gavana Kawira Mwangaza gwetwa na wikinya kiri kamiti ya mbunge ya Senate iragia kuthuja utumiri bwa kigina kia thirikari cia makaunti kenda gucokia biure bibi. Morgan Mwiti, gichunki gia siasa, Weru TV.